Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-shalihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa ta'yinan liman wiyin fil fardi ka ramadana au nazrin au kafaratin. Bi ayyan wiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan ana ramadana awin nazri awil kafarati wa illam yu'ayin sababaha falau nawas sawma am fardihi aw fardi waqtihi lam yakfi na'am man alaihi qada'u ramadanaini aw nazrin aw kafaratin min jihatin mukhtalifatin lam yustaratit ta'yinu li ittihadil jinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disyaratkan bagi fardunya puasa akan ta'in dan ta'in liman wiyin bagi yang diniatkan pada fardu, contoh seperti Ramadan atau nazar atau kafarah. Bi ayyan wiya kulla lailatin, dengan bahwa niat ia seseorang pada tiap-tiap malam, annahu shaimun ghadan, akan bahwasanya seseorang itu yang puasa pada besok hari, ana ramadana, daripada bulan Ramadan, awin nazri, atau daripada nazar, atau daripada kafarah, sekalipun tidak menentukan ianya seseorang akan sebabnya kafarah. Jadi syarat yang kedua, puasanya puasa wajib, yaitu bertentukan terhadap yang kita niat. Lagi contoh Ramadan atau nazar atau kafarah. Jadi syarat yang pertama berjatuh niat pada waktu malam. Syarat yang kedua bertapu tuntai. Ya, tapu meri atra yang kita niat. Lagi contoh tak puasa kita Ramadan, atau tak puasa nazar, atau tak puasa kafarah. Nya Ramadan, nazar atau kafarah nya adalah ta'yin terhadap manwi atau yang kita niatkan. Kiban surah bi ayyan wiya kulla lailatin, dengan bahwa berniatnya seseorang pada tiap malam, annahu shaimun ghadan. Ya, berarti tiap malam niat tajalum puasa sehingga hurau perle Ramadan, atau tajalum puasa sehingga hurau perle nazar, atau tajalum puasa sehingga hurau perle kafarah. Yang berarti watatanian an ramadana an nazari an kafarah nyan ka ta'in kam tente. Tapi miatani tajalum puasa menteng, tajalum puasa sehingga hurau nya hanam tente lo. Ana kita ta'in puasanya Ramadan, atau puasanya nazar, atau puasanya kafarah, atau puasanya sunat atau kan sunatnya 60 lah. Ya, maka perlu disyaratkan untuk sahji, yaitu bertentukan. Wa ilam yu'ayin sababaha,
sekalipun tidak menentukan ia seseorang akan sebabnya kafarah. Jadi wajib ta'in terhadap perle yang kita niatnya, walaupun menyebab kafarahnya hana ta'in sebab kafarah. Tanya kau wajib tak puasa kafarat, sebab kafaratnya hana niat tu atau hana ta putentenya hana pupu. Falau nawa sauma an fardihi au fardi waqtih lam yakfi. Maka jikalau niatnya seseorang akan puasa an fardihi daripada fardunya Ramadan atau fardu waktunya, lam yakfi, niscaya tidak memadai ianya niat atau tidak memadai ianya barang yang diniatkan. Falau nawas sauma am fardihi, maka jikalau diniat ianya seseorang akan puasa an fardihi, panai puasanya daripada fardunya seseorang atau fardu atau fardi waktihi atau perle watenya seseorang, lam yakfi, niscaya tidak memadai ianya barang yang diniatkan. Saja lung puasa perle tinggal hurau. Atau ini lewat saja lung puasa perle lam watenyo. Nyahan sah niat. Saja lung puasa perle tinggal hurau. Karena Allah Ta'ala nyahan sah. Atau saja lung puasa perle sayan puasa tinggal hurau perle watenyo. Atau perle wate tadi. Nyahan sah. Walaupun dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan malam dia niat saja lung puasa perle tinggal hurau. Nyahan sah. Pakan hansah karena hana muntente perle puayan hana muntente puo perle Ramadan, puo perle nazar atau perle kafarah. Jadi wajibnya karena Ramadan atau wajibnya karena nazar atau wajib karena kafarah. Jadi sebab yang wajibnya bemeri. Walaupun gedeh dalam bulan Ramadannya hai terima puasa lain. Mesti bulan Ramadan itu hanya puasa Ramadan atau puasa pula lain. Hansah dan harium. Nanti urus ini beli Ramadan. Hanya puasa Ramadannya, ada puasa sunat. Tajalum puasa apa sunat. Tinggal urus karena Allah Ta'ala. Nyan hansah dan harium. Ta, hanya ada karena Allah Ta'ala hanya ubu. Jid. Niat karena Allah Ta'ala yang sunat. Ikut lihat itu dengan ada piu-piu bu itu, tahu dengan ada buka puasa ikut lihat itu jalan puasa tengah urut boleh Ramadan. Yang kasah. Na'am man alaihi qada'u ramadanaini au nadrin
au kafaratin min jihatin mukhtalifatin lam yustaratid ta'inu. Namun demikian bermulasiman yang lazim di atasnya oleh qada 2 boh Ramadan atau nazar atau kafarah daripada jihad yang berbeda. Niscaya tidak disyaratkan akan ta'in li ittihadil jinsi karena bersatu jenis. Jadi bunuh ubah disyaratkan ta'in bumeri. Ya, istidrak ya, hana disyaratkan ta'in. Ba'di raurang iganya lazim ke qada 2 boh Ramadan. Nah, mana 2 boh Ramadan pu? Nah, 2 ge puasa yang ketinggai. Puasa Ramadan 2018 nak ketinggai seurau. Puasa Ramadan 2019 seurau. Nya nanti ke qada na payah ge ta'in Ramadan 2019 nya na payah. Ramadan 2018 nya na payah. Sebabnya saboh jenis. Jenis ji Ramadan. Atau na 2 boh nazar kan. Ana payah ge ta'in dit. Nazar pertama tu wajib puasa sebab ji ke menazar backup pada lidiko. Sebab yang kedua tu butruk atau kedua urau wajib. Nya nanti ke puasa hana payah ke tentukan sebab ji menanti kafarah. Lanjut. Ya. Kawinnya 2 boh. Ban 2 boh puasa tu. Tak puasa tiuron tu yang pertama dan untuk yang kedua. Lanjut. 2 boh 2 uro puasa. Wa taradha bistirati tabiti fil fardi anin nafli fatasihu fihi walau muakkatan an-niyatu qabla zawali li khabari sahihi. Wa taradha dan tuntut pelihara ianya musannif dengan syarat jatuh niat pada waktu malam pada sembahyang pada puasa fardu daripada sunat, maka sah padanya sunat walau adanya sunat itu yang diwaktukan oleh puasa oleh niat ia golong tawal. Ide likut disyaratkan bagi puasa perle pejatuh niat bawa teh malam. Mupominan menye puasa sunat nya hendak syaratkan niat bawa teh malam. Maka jid niat puasa sunat selama golom luhu, selama golom zawal, dengan syarat bekna buat yang bisa membatalkan puasa. Dari fajar sampai zawal hana terlakukan buat-buat yang jid kebatia puasa. Nyan manteng jid niat puasa sunat. Tapi mia kalih tapi buat-buat yang jid kebatia puasanya jid le. Ali ada baju bunga. Dan niat puasa jid.
Anjir. Pucarikat puasa wajib qada dengan puasa sunat anjir. Ia tenam tu puasa musim puasa sunat, ia tu puasa qada juga. Puasa sunat, hai ada hana tersebut je karena si sunat sebab kita tak puasa apa urunnya. Mudahji tak puasa uro Asyura qada ju. Tajalum puasa tengah uro qada bulan Ramadan. Nyan Asyura kana ina. Puasa uro tasua kan di tajalum puasa tengah uro qada bulan Ramadan. Nyampu puasa tasua kana ina. Punya tani tajalum puasa tengah uro qada bulan Ramadan beserta Asyura. Yang kau masalah ya. Antah puasa. Anjir pucarikat, anjir pucarikat antara ibadat wajib dan sunat. Yang menyetani itu puasa qada Ramadan beserta sunat Syawal yang kamu syarikat, kamu kongsi bakti uronya wajib dan sunat. Jadi tidak puasa ya. Ada puasa wajib bak urun-urunnya ni hasil sunat. Karena yang maksud bak urunnya pernah puasa. Yang maksud pernah puasa bak urunnya. Asal karena puasanya karena apalah sunat. Mesti lagi puasa sunat puasa urus Senin. Kan tak puasa sunat itu yang urus Senin, tak puasa qada. Yang hasil sunat Senin. Pakai hasil karena bak urus Senin yang katanya giu pernah puasa, sunat tak pernah puasa. Puas yang puasa. Nanti puasa urus hamil, sunat urus hamil. Makna jipu sunat ba urus hamihnya benar puasa. Puas yang puasa kita. Tak puasa qada urus Senin. Karena puasa kita yang ba urus Senin. Tak puasa qada ba urus hamih. Karena puasa ba urus hamih. Yang istilah puakeun yang bermaksud pernah puasa kan kepada diri puasa. Jadi puasanya puasa sunat, walau sunatnya muwatai. Contoh sunat muwatai kayak puasa Arafah. Ya, puasa Asyura yang kamu watai je. Ya. Yang tetap sah tanid selama golom zawal dengan syarat bekna tak buat sesuatu yang membatalkan puasa. Wabitayini fihin naflu aidan, dan keluar dengan gedentuk pelara dengan kata-kata ta'in padanya fardu oleh sunat pula. Ya, menantit menyebab semua puasa sunat nyan hana wajib tak ta'in hana wajib tak putente puasa kita. Hana wajib tak putente dalam niat.
fayasihu walau muakkatan biniyatin mutlakatin, maka sah ianya sunat walau ada yang sunat itu yang diwaktukan biniyatin mutlakatin, dengan niat yang mutlak. Dan keluar dengan kata-kata ta'in, padanya fardu akan sunat pula. Maka sah ianya sunat walau ada yang sunat itu yang diwaktukan dengan niat yang mutlak. Tajalum puasa tengah urus sunat karena Allah Ta'ala yang kasah. Yang sunat Asyura, sunat Tasu'a, sunat Arafah, sunat Sya'ban, sunat ini sunat itu, hana terniat kan ana upu. Sebab yang maksud benar puasa. Tajalum puasa, tajalum puasa tengah huruf. Kaji ni. Kama tamadahu wa ghairu wahidin, sebagaimana barang yang telah beriktimat akannya barang oleh bukan satu orang. Ya, jadi punya puasanya puasa sunat, yang sah dan niat saja lung puasa. Saja lung puasa, tinggal orang yang kaji kasah ini. Yang mana iktimat oleh bukan satu orang, artinya ramai ulama yang berpendapat sah menan. Naam buhaisa fil majmu'i istiratu ta'ini fil rawatib ka arafata wa ma ma'aha fala yasulu ghairuha ma'aha wa innawa bal muqtadal qiyasi kama qalal asnawiyu inna niyatahuma mubtilatun kama law nawat duhra wa sunnatahu au sunnatat duhri wa sunnatal asri. Namun demikian dibahaskan dalam kitab Majmu' akan disyaratkan ta'in pada puasa rawatib. Jadi benar pendapat yang ketiga ulama berpendapat bahawa menyebab puasa sunat nya hana payah ta'in, hana payah niat bahawa malam, hana payah menentukan sunatnya. Sah dan niat saja lung puasa. Akan tetapi dalam kitab Majmu' naga bahas bahawa menyepuasa rawatib lagi puasa Arafah nyan disyaratkan tak tentukan. Dan contoh puasa rawatib lagi Arafah, lagi puasa Asyura, lagi puasa 6, lagi puasa huruf putih, huruf hitam. Huruf putih awal bulan, huruf hitam akhir bulan. Huruf awal yang ke huruf putih, huruf akhir yang ke huruf hitam. Dalam kitab Majmu' pembahasan bahawa menyepuasanya sunat rawatib. Lagi contoh rawatib, lagi puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal. Nyan berarti wajib benar ta'in.
Tajalum puasa sehingga tajalum puasa Asyura. Niat Asyuranya berarti katain. Tajalum puasa Syawal. Nah pendapat mana? Nah pembahasan dalam kitab Majmu'. Orang hitamnya nanti itu berjalan Senin je. Kewan? Itu kayak puasa kayak orang hitam awal gitu. Ini tergabung juga orang Senin. Sunat yang sunat. Anak payah minta niat di keseninan. Tabak itu lagi menakan kan ke diri puasa yang dimaksud. Putra sit uronyan guna puasa. Mesti puasa Seninnya puasa Seninnya yang dimaksud kan. Putra sit uro Senin guna puasa. Beda kan? Puasa Senin yang dimaksud atau uro Senin guna puasa. Yang beda aja. Punya puasa Senin yang maksud berarti payah tak tentang Senin. Punya uro Senin guna puasa, asai kana puasa orang kapu puasa kaji. Jadi yang dimaksud adalah guna puasa. Bauronya. Jadi tentang puasa Asyura, puasa Tasu'a, nyen pun maksud puasanya puasa lidatih, bagi puasa Asyuranya maksud atau urau Asyuranya guna puasa. Nya yang kuat yang maksud urau Asyuranya guna puasa. Pupu puasa. Nyeruh roh Senin ada apa nak? Maknanya apa? Hana riak tuntut li, ya? Ada yang diperintah karena ada buat. Ya benar. Jadi pendapat yang kuat, ubina puasa sunat, nyan yang dimaksud adalah bina puasa bauronya. Maka hana mesti tatain uro, tatain nama puasa. Fala yasulu ghairuha ma'aha, maka hasil selainnya rawatib besertanya rawatib wa innawa sekalipun berniat ianya seseorang. Jadi wate punya terpegahnya pendapat mitadang berpendapatnya puasa sunat rawatibnya gemaksud bagi diri puasa, maka hanasil selain daripada rawatib besertanya rawatib. Niat guna qada beserta Asyura. Tak puasa Asyura beserta qada. Nyan hanasil qada. Yang hasil putra rawatib tak yang puasa Asyura ya. Jadi sunatnya rawatibnya hana mencepat mayang. Ya, bak puasa nanti puasa rawatib. Taban lagi semayang rawatib. Bal muqtadal qiyas kama qalal Asnawi, bahkan yang dikehendaki qiyas
Sebagaimana berkata Al-Asnawi pun ke bahawa sungguh niat keduanya itu membatalkan ianya niat. Sesungguhnya niat keduanya itu yang membatalkan ianya niat. Dan niat rawatib dan kerawatib. Nyan jid kebatiga. Dan niat qada dengan sunat. Nyan jid kebatiga. Kama lau nawat duhara wa sunnatahu, sebagaimana barang jikalau niatnya seseorang akan luhu dan sunatnya luhu. Tajalun mayang perle luhu dan sunat. Karena Allah Taala yang bertiga. Bertiga niat. Bertiga niat juga hansah ke tepu. Ke luhu kan ke sunat kan. Atau tajalun tumayang sunat luhu dan sunat asar. Yang contoh tepat sunat. Bertiga tu. Yang ke awalnya ke yang ini juga 20 kan. Entah kan beda dengan gure ya. Hantha mấy này qua lagi time ana hantha. Ya, ni gimana? Ya. Jid yang tu ni aku duduk macam apa ni jid? Ai kamu kalau mendengar jid dalam kitab yang ana menulisan jid. Jid baca ada anak aku baca anak aku dengar. Ya, dengar kan? Ya, anak apa urus ni. Dalam kitab hanjir bersyarikat antara dua buah ibadat. Bersyarikat antara wajib dan sunat nyan niatnya mubtilah. Yang dia ke tukang pembati aja. Berarti hanya sah sebuah. Fa aqallun niyatil mujziati nawaitu sauma ramadana. Maka bermula si kurang-kurang niat yang memadai ianya niat itu nawaitu sauma Ramadan. Ingat juga baik ragu deh. Di kurang-kurang niat puasa Ramadan yang kasah. Di kurang-kurang untuk sah, ya. Kibanta niat saja lung puasa Ramadan. Nyaonan niat yang kasah. Saja lung puasa Ramadan. Lebih 6 juta fardu. Yang dubnan pada buah kalimat saja lung puasa Ramadan. Yang ka mumadah kasah niat. Jadi hendak disyaratkan bertersebut perle tunai dan idafah. Hendak disyaratkan bertercekat fardiyah haji. Tajalung puasa perle, nyen niat perle sunat. Tunai sunat. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala nyen sunat. Jadi untuk gelah wajib saja lung puasa Ramadan.
walau bidunil fardhi alal mu'tamadi kama sahahahu fil majmu'i tab'an lil aksarina, sekalipun dengan ketiadaan fardu dasar dari pendapat yang mu'tamad, sebagaimana barang yang tasahih akannya barang di dalam kitab majmu' karena nikut bagi aksarin. Pakan sah laganya di anna sauma ramadana minal balighi la yaqa'u illa fardan, karena sesungguhnya puasa Ramadan daripada orang yang balik itu tidak jatuh ianya puasa Ramadan kecuali fardu. Tetani tajalung puasa Ramadan. Munya yang tukang niatnya orang yang kata umum, yang berarti tidak perlu. Ada hana tani perlu, tetap jatuh ji ke perlu. Wa muqtada kalami rawdah wal minhaj wujubuhu au bila gadin kama qala syekhani li anna lafdal ghadi ishtahara fi kalamihim fi tafsirit ta'ini wa huwa fil haqiqati laisa min haddi ta'ini fala yajibu ta'rudu lahu bi khususih bal yakfi dukhuluhu fi shaumi syahril manwi li husuli ta'ini hinaidin, lakin qadiyatu kalami syekhina kal mazjadi wujubuhu. Wa muqtada kalami radah wal minhaj wujubuhu, dan bermula yang dikehendaki muqtada kalam radah dan minhaj itu wajibnya fardu. Menyatakan haba yang ada dalam kitab radah dan haba dalam kitab minhaj pegah jelas hana, tapi ya ditunjuki ke wajib, ke wajib cekat perleh, wajib dan niat perleh, tapi yang kuat hana wajib, atau tak niat lagi tanya nawaitu soma Ramadan kuno dengan bila gadin hana tak tengah hurau, hana tak soma gadin kan, nawaitu soma Ramadan, tajalum puasa Ramadan, hana tani tajalum puasa singa, nyan pun hana pupuat. Kama qala Syekhani, sebagaimana barang telah berkata oleh Syekhain. Pakan sah walaupun hana tani tinggal urau. Li anna lafdal ghad, karena bahwa sungguh lafai besok itu telah masyhurnya lafai di dalam kalam mereka itu ashab pada tafsir kata-kata ta'in. Jadi watege puakeun watege tafsir ta'in nyan bum tente tinggal nas bahag di dalam kalam wateta poniat lagi saja lum puasa singa huro nyan berarti kata ta'in. Ya. Yang kebebut wahwa fil haqiqati laisa min hadit ta'in, dan bermula dia lafayagat pada hakikat itu bukan ia daripada had ta'in yang kebebut kenta'innya. Maknanya pun ada hana ta'in, ada hana ta'in gat, hana ta'in tinggal hurau, hana bubu. Hai disyaratkan itu buta ta'in yang ke tinggal hurau nya kenta'in. Ya, je benar puakeun Ramadan yang ta'in. Tajalum puasa Ramadan. Hana tani tajalum puasa singa urau Ramadan. Ya, tajalum puasa Ramadan mentang kam ta'in yang kam dente. Maka hana wajiblah ta'arud cekat baginya ghad dengan khususnya. Dia hana mesti guna tajid tanit singa hurau dalam puasa kita yang
bal yakfi dukhuluhu fi shaumi syaril manwi, bahkan akan tetapi memadalah tamangnya tinggal huro dalam puasa bulan yang diniatkan karena hasil ta'in ketika itu. Akan tetapi bermula kendaki kalam syekhuna saban lagi al-mazjadi itu wajibnya lafai. Jadi yang kuat hana wajib niat tinggal huruf, walaupun sebahagian daripada kalam ulama yang dikendaki kepada wajib. Yang kuat hana wajib. Ya, surah mai kiban tadi puasa Ramadan yang mengatakan saja lung puasa Ramadan. Nyan onan kaglah wajib. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi al-marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.